lagi mana? Gua lagi depan rumah nih, lagi ngerapin motor. Sinilah main ke rumah. Oh gak bisa, gua lagi ini ntar janjian sama cewek gua mau jalan. Gua mau ngomong sesuatu nih, tapi gak enak. Tunggu sinilah main. Ya udah ngomong aja sekarang, udah slow aja, yuk ngomong. Ya udah ntar aja deh. Gua ke kosan lu. Gak enak. Katanya lu mau jalan kan? Ya udah jalan aja. Udah gak apa ngomong aja sekarang, ya lah sama teman pakai diantar-antar. Ya udah. Gua mau nagih utang nih. Kapan lu bayar? Sini dah. Gua mau bayar token listrik nih. Aduh, gua gak punya duit. Nah, kok gak punya duit? Katanya tadi mau jalan sama cewek lu. Gimana sih? Waduh, alasan apa lagi gue ya? Udah, gue matiin aja ah. Anjir, dimatiin. Telepon lagi lah. Telepon lagi nih kayaknya. Halo bro. Kok dimatiin? Oh, sorry tadi mati. Pulsanya habis. Kok habis pulsa? Gua yang nelpon.